Hello loite ho na damjing ohinam tunihin Gran Turismo kiti 2023 ko ma ki release thusim ta ko na ki tho chu in sei dingo a hi kumsom nila kum nga masanga chun Gran Turismo kiti car game ata to ki bang char khat na so in hi chi game hin siam do pa chu hi le Kazunori Yamauchi kiti pa hi a hi hichilaya Japanese game designer pa hin mizo si dinga car zo si atol bai na dinga ana siam da na hi a film keeper chun deni morkiti motorsport gari klaite na marketing alam kai pa cho hungki mu in ama pa hi nisan agachi in GT Academy honding thu chu aga seitai ama pa lungela he hi le Gran Turismo kiti game a hi kitet na khat sima hilaya chumi them khat hlendo ding GT Academy a chu training boarding chu zo ting le gari klaite na tol ta ta huwa so ding ti hi ama pa lunggel chu ananu pi uvin a hi wangin dan khat na ume hi chu hi le athil bol nawa su hiel le ki to kha na ho hi ma cha sa loading ti hi in hi chu thu deni more na za chu na ki pa hle azingin ama in zong hi chu training ball ding a chun mi ana ke ho pi pantai hi chilaya training a ball na ding ova a hil ding pau deni more in koima mu lo pha na chun ke pa kiti gari ki hlaite na ho na garage a chun aga chi in Phat masalaya gari ki hlaite na anatol tua mechanic hi zek soltal kitipa chu akimopi ta na hi deni tu sei chu apat na in zeng ananom pon a hi wangin hichini zana chun anato na a gari ki hlaite na azaw Nicholas kepa kitipa chun anoi si je chun deni tu sei chu zek zong ananom tai alangkha langa part time na tong Gran Turismo ki chip thanom Zen Marden Barowa kitipa chu ahung ki mo in ama pa hen gari tol na game dinga aki order chu ahung hlungin hichi amu chuna ki pa hle zingin game ki chim achun athip na mi anavet sa ta na hi Zen hi ani awa pa na gari ki hlaite na lampang hi ana thunup je chun mol so te ding anati in a hi wangin ama pa hi na tong a hi ji le apa hi football pe mi ana hi je chun apa in alungyal chu ananup pi pui achuti wanga chun nikhat a game ki chip ji na aloi pa parsol na hin ko na chun amalung lamta GT Academy adinga hlendo na hitai ti chu a hin mota na hi hichilaya chun video khat na umin pasal pa zen in zong a hlan a chun deni mor kitipa chun hiti hin a hin sei tai gari ki hlaite na khanum ding a hi hichilaya hlendo chu GT Academy a training ki bolding chu zo ting le gari ki hlaite na tol ta ta ho ki suding a hi atitai hichini zana chuna supi pa ko bi in party khanin invite na hin bolin na hi le pasal pa jang ananom ta na hi party achun Audrey kiti no mai khat to ki ha honin aki holim hon ta na hi le hichipe ta chun police ho hung je chun party a zaw zo si chu anazam taw ve ama ni ucha to nagari police ho na hin dal pha na wachun zen in jong a bol thei chanin police ho ko na chun hung jam do ovin a hi wangin in langa athim cha azam do hon chu apa Steve chun anaman do hon tai ajing ni khon apa Steve na ki thupi ding in zen chu anato na in anapuin hichiwang chu gimbol na wang a hipon game ki chima ko na gari tol min thang ta khan hiding chu amalung gel a hi in hichi chu apa in hi thei loading thil khat chu a hi ati in hichi sanga chun school le ka in lang na to khat ki holin ti hi a hi hitia apa na seiwanga chun zen en apa thu sei chu anangai pon GT Academy dinga hlendo ding kite na khat ana je chun ama pa jong game ki chip na langzo chu thi dalin anadalin apa chan aga hlungin ama pa jong chu ana zaw ta na hi hichi game hung ki chip pa naw wachun pasal pa chu a chaina lamin ana umin a hi wangin athip na zo si ana podo in hi le ama chun hichi game chu ana zaw tai ajing ni khwa zen jong GT Academy a chi dinga ki go na chun apa in ana khamin apa hin achapa ding ana gel kho ji le car ki hlaite na ho hi thil danger ta khan na hi je chun achapa chu ana sol nom pui hi chun zen in zong ani awa ko na gari hin dei dan ho le alung tum amol so ding ho chu apa ko men sei ta na hi le apa zong a hlia so in achapa chu alung tum ma ko nin kham thei chu ana hi ta pui hiti chun zen zong GT Academy aga hlungin akitet pi ding ho to chun akimoto taw ve hichun zeng en gari ki hlaite na ta ho chung chang cho sayin chong le am ho loi ko ma chun hilaya na hung lo ding hinam tin ana to ne na hi game abo ki hlaite na gari ana to lo a hi in hi je chun training a hin bol pan taw vin training a bol naw le interview wa chun pasal pa zen chu nervous ana chi tai pasal pa chu ti je chun a ki hlaite pi meti ki te pa chun ana noi si ta na hi training a bol naw wachun ta salama tha ngai cha ji le athil hil paw vin a hil ho ha ja chun mi tham khat pi chu anaki kal hatai pasal pa zen le mi ti ki hlaite na hun chun me ti na lampi an tin pi je chun pasal pa ana fel tan hi chun aloi adang ho chun pasal pa chu ana thlamun uvin
hichipe ta chun akithaite huna azo meti kitepa cho ahungin pasalpa cho ahung phin kit tai meeting a nei naw wachun zeng en pasalpa koma nakicha zia na fail hi tina pho ta na hi le pasalpan zong a hindon bonin a break chu phate cha kamat na hi in chila wa hi atita na hi le pasalpa thu sei chu zeng en a fail zia a hin ki pat thu hin te tin ana lai na hi chuzawen pasalpa gari tol chu chenga bolwen hi le a sei banga chun a break ana hi thei ta pon hi chun zek zong pasalpa zen ko ma chun a chi in hi chi ho hi piti na hen hamati a chun pasalpa in zong game ka kichip teng le pha so ta pi ka su lu ji ho ko na hi ka hen he na hi tin ana sei tai zeng hi lai mu na po do ko na chun pasalpa zen ko ma top 5 la chun nang zong na zawin final race ana zaw thei ding a hi ati chun pasalpa zong an ki pa hle jeng ta na hi azing ni khon akite ding new cho hung hlungin pasalpa an zong akite naw chu game tabanga gel ding ati in ahung ki pa na bachun pasalpa chu a cheinan ana pangtai second le ma pa na 7 lep chana chun pasalpa chu ali chanan aga pangin ama zong ahung ki hambolin khar khanin a hin pele na hi le ani chan na chun aga pangtai le ma chaina hung hi achun pasalpa zong aki gelen adoi le tup kha na hi to hlanin ama in zong ki cha loading a hi ati in ama sanga hleipa tu chun aki hleite hunin ki bang chat ta bangin aga hlung hun ta na hi kona zo ham ti chu ana sei theinai povin hi je chun zek le de ni in replace of hun in hi le zen pasalpa chun ana zo tan hi chi thu chu zeng in sei sa adinga tia hi le denin an khamin hi ti hin ana sei tai zen in azowanga hin meti tabangin a fit poi a confidence poi ati achun deni tu sei chu ze ana nop lo je achun azo chu pasalpa an hi ta na hi meti na zo lo je achun alung an nup mo in a hi wangin pasalpa ki papi la achun ana zaw tai abana chun nisana contract amu theina ding le license so anei theina ding achun kiten na khana ga zaw ding a hi in hilaya chu hi theina chana fourth place a zaw lawa hi le amu lo ding a hi di chu zek le de ni in ana sei pi tai zeng na sei ben achun nakitet pi ding ho hu professional ngan a hi in hilaya na zaw hu kuiman na ki papi ponte hi je chun nang le nang ki papi na ti in Nicholas Kapai ni Vietnam lo tabanga mechanic son zong nang hin Vietnam lo ding a hi in seinom na naya hi le kai koma na sei ding a hi tin ana sei ta na hi aki holim zo wa zeng apo do zo wachun pasalpa zen koma deni in zeng en gari khlaite na azaw chu ananga hi le leise chunga thempen hiding a hi ati in hi chi thu chu thugil a hi je chun zen in zong deni chu aban anado be ta poi amho thum zong Austria ga hlung oven qualifying race zong chung ki panding a hitai zen zong professional hot akhlaite ding a hi je chun akisong pon hi chi achun zeng ahungin ahung tial kho ta na hi ahung ki hleite naw wachun zen amasanga gari hlei chu exhaust se je chun ahung khu in pasalpa chu an deep cha tan hi chipe ta chun a gari thau zong a lo je chun thau aki thun tai akite naw wachun pasalpa an kepa chu kho kalin ali chanan apangin na hi le kepa kitpa chu aphal lo je chun pasalpa gari chu atanin na hi le pasalpa gari chu ki pain alas na chun aka pangta na hi hichun deni le zeng en pasalpa ko ma nang thim mo ema om poi ke pa phat lo je hi ati honin alhamun huntan hichi zawa ki par chun training a bol na anaki ham bol tan abana ki hleite naw wachun ki ho tu na ana hla asam je chun somni le thum chan na in anam pangtai athum chan na ki hleite naw wachun somla sagi na apangin ali na chun ge na apangin anga na Barcelona a ki hleite naw wachun agari a o dan je chun a hleina ding zong ana thlung zo ta pui Achaina qualifying race Dubai a na ding mo na chun pasalpa en zong thil tam pi cho hin het be in kepa phat lo je chun kepa wang chu an khal thei mo mo ta poi pasalpa gari chu ki hleite pi ho khat le kepa ki ka chun a o dan tan hi chun aman zong a breng amanin toltin a le tol ta na hi le kepa chu khalin ali chan a chun aga pangkit tai kepa lunghangin pasalpa chu khalding atin toltin a tolin na hi le amasanga gari khat atang kha in accident in a gari alo chan pasalpa gari mai a kha ko na chun gari mai chu chimin pasalpa ki khamin gari mai chu ki khial kit tai pasalpa en zong gari mai a hin ki khial zo chun ali chan na pa ta chun hung ki ten hunin ama zong ali chan a chun aga pangta na hi hichun pasalpa en zong gari cho khamin kepa chu vo dinga ti na hi le zek le de ne na hung kham hunin FIA license na muta chula ati honen anaki papi honta na hi abana chun pasalpa na hotel a pan chun Audrey kitino chu phone a bol in hi le khanu in zong anadai na lai je chun contract assign na bonus chun no mai nu chu Tokyo a hung dingin anakau ta na hi
amho thumjong chu nisana contract sign ding achun Tokyo Japan achun agachi tawvin contract assign laita achun pasalpa en kot langa no mainu ding chamu na hile akipa awal jingin saiding ima na hetapoi pasalpa en contract assign zo achun no mainu to Tokyo City sunga chun awa huntan amania dinga first kiss jong chu bara chi hun achun anabol huntai abanin amo thumjong nisana contract assign zo wachun officer rias kilhaite na ta azaw ding achun Germany agachi ovin akilhaite naw chu TV a kilhaji achun anule pa injong aneva huntai ahung kilhaite naw wachun pasalpa na bol hoi le jingin ke pa jong chu ana khalen ani chanan ana pangtai ahi wangin wangsin umta achun lamto thamkhan awmin hichilaya chun pasalpa agari amasang lang chu ahung kidamin lampi pa ma gari kilhaite ve hol achun aga leng lutai achapa hon accident TV amu hona ko na chun amani ji cha jong alung agim honin anu jong chu anakap ta na hi chu in ambulance in pasalpa chu aga poto in hospital a pui ding ji ovachun helicopter la anachi tawve pasalpa hospital a hung kha da chun zengin agari accident na chun ave ho kha na thi ti thu pasalpa ko ma se chun pasalpa en jong kai thi mo je hi ati in akap liu ta na hi zegle denin pasalpa cha hlamon hunin nangsu khil ima ompoi kar kilhaitet kiti hi agari tol ho le ve ho dinga hi ani nya hi thi na thei a hi hitia hlamon hun wanga chun pasalpa lunghangin ki pot dogang chal hunin ti na hung ki sen tai hichi zo chun pasalpa anu le domano audre in accident chun nangsu khil ima ompoi ati hun wanga chun pasalpa anano momong kit poi alangkhan langa kepa enje koma beginner ho le professional ho na kilhaite sa e ati je chan jek to anaki dalde chatkin hunta na he zengin pasalpa zen chu khunung le ama tabanga akisi lo na ding le alunggel nup na ding achun agari accident na langa chun anapui tai chu injeng pasalpa koma limans kiti mo na hin 24 hours ni khat ka kilhaite naw wahin accident kana to in hichi ako na chun kilhaite na hi kananga hi ti jong chu a hin saitan zeng na sei be na chun khununga kai tabanga na kisi inom lawa hi le accident ako na chun zen hi koi a hi ham ti chu mi pi vet sa in lang gari tol ki le pat kit tan tin atil tai alangkhat langa deni in media ho koma zenin ima abol khil anei poi ti ho jong chu ana sein alangkhat langkin achun professional ho in gema ko na gari tol hin he ho hi professional ho to kilhaite dingin a fit poi a hin ticket tawve hichi don bun na chun deni in jong lemon sa ading achun team khat na semin game kichima gari tol the ho jong professional driver a hi theive ti chu ve sa ding anati ta na hi chupe ta injeng en pasal pa cha kai da in lemons kiti humun halta hi e azaw dinga na ki gel tha hinam Keiwang lemon sa hin kana lol hing zo poi hi je chun nang chi in lang ipina bol them ti chu na lol hin na dingen mi pi vet sa tan tin ana til kho ki tai hi chi zo chun me ti ki tipa chu le GT academia ki su utopi Antonio Cruz ki tipa ta chun amho thum hi ki tho wa driver mi thum 24 hour lemon na ki thaite na dinga chun team khatnin ana ding taw ve aki thaite ne ding ni ovachun a positive chu achapa ki mu pi na hungin ana koyin phan masalaya phatia na to sot lo je chun apa jong chu ana kap tai a dan chu achapa hi ki su kha ki to kha ding cha pa na dei lo si ana kha ma hi in tu hin wang achapa chunga hin akipa amomong tai chujavin nomainu audre le GT academia pasalpa na ki su utopi ho le a in ko ti ho zo si chu pasalpa ho ki thaite ding chu wedding in a taw ve kilhaite na chu ahung ki pantan pasalpa en zong ana bol hoi le jingin kal ho chu ban ban na hin khalin chom khat zavin amasanga thlei kal ho kha chu ahung accident ta na hi le ama en zong a accident ni a mitham khan hin kho ana bei chu a hin gel do ki ta na hi a hin kho anom kha le ana thil to kha hi je chen pasalpa chu a ki thingin agari tol chun alung lu thei ta poi hi chi je chun kal ho chuna ban ban na hin khalovin jengena ho pi wanga chun ana don but kit ta poi pasalpa chan chu numainu le GT academia ho chun lungnom mo ta chun anavetaw ve pasalpa agari tolna hung le lunglu na theidinga chun training a bol pha chile akiten masong wa alangai ji ho chu akheu lim na hun chun zeng na hin thla tan hichila ho pasalpa na za chun alunga hung hangin la chu thatmit gang chalin ati in agari tolna lama chun ahung le lunglut kit ta na hi zengin pasalpa lungha na he je chun alungha na chu phalamin a hei do pe in akilhaite naw wachun pasalpan hoita a bol ni dinga chun zengin ana hil ta na hi le pasalpa en jong hitabang ma chun kar ho chu khat khanin ana khaltai pasalpa loite ni to 24 hours kilhaite na azaw naw wachun boina ima ana umbe pun
Ahi wangin Antonio chun akithaite na sunguwa ta sa chungnu mo na anei je chun ama sif su phate in ana thungzo tapui aban sif su pasalpa hi in ama jong akinogang chalin gari sunga chun tawlu ta na hi le gari tayar a hi naw wa char khana hi hla je chun position izan ham khana namang tawin a hi chun zeng ina masanga thei ho akhal theina ding le position a hoina ding a chun gema akichip ji hot bang chu ta ta pu do ding ati na hi le de ni le je chu ananom tapoi pasalpa na ha seiwal pha na chun zeng in jong ananop pi tan hi cha ko na chun pasalpa in nal de wen a hin bolin record khat jong lep chain a chun a hin bol do ta na hi lep chain a chun pasalpa li chanan aga pangin kepa nungin a thlai kit ta na hi kepa in pasalpa tin le le je chun kepa khalding kiti chu pasalpa dingin thilha asata khat chu a hitai pasalpa le kepa third place ki chu huna ki leite hun chu team nisan ho le loi ho in lunglut ta ave nu chu hung ki mu in pasalpa zen in lol hingte in third place chu an ki la in a in ko te ho le loi ho zo si jong chun ani ki pa pi le jing taw ve a chaina chun a thusimi sei pau zen marden barowa ki tipa chu hung ki mu in ama pa hen ki leite na hin zani ve ana zaw tai ama ko na hin car racing kiti jong hi ani ki hial le jengin hi chiflima tho naw wa jong hin stuntman in jong ana zawe hiti chun tunia thusim ta ta I seu chu hi chan hin aki chai tai I sei sungowa sei hial sei wal sei hlinglal o ma hi le ani ki them tu ani ki ngai dam tu cheu hitin hiti ho ta bang thusime ngai nom uwa hi le like subscribe share ana bol cheu hite hichi thusim hi jingka na nga hi le jingka pha suna na nga hi le sun pha jana na nga hi le mang pha